Poštovani gledaoci, dobroveče iz studija nezavisne televizije Montena, a ovo je MBB magazin. Naš večerašnji gost, gospodin Darko Šuković. Šukoviću, dobroveče i dobrodošli u susjednu televiziju i u MBB magazin. Dobroveče, hvala na pozivu, pozdrav gledalcima Montena televizije. Hvala vam. Moram vam na početku da kažem, jedan naš zajednički prijatelj Nino Radulović kaže: pazi, veli, Peđa, sa Darkom ti ne može biti dosadno čak ni ako sjedite na aerodromu čekajući avion koji beskrajno kasni. Je li to kompliment? Trebalo bi da se kompliment s tim što se ne sjećam tog iskustva s Ninom, tako da, ali dobro, hvala na povjerenju u svakom slučaju. Gospodine Šukoviću, vi ste i direktor i glavni odgovorni urednik Antene M, autor ste emisije Živa istina koja sada emituje na televiziji Atlas. Koliko ta emisija, po kojoj vas podosta prepoznaju, ona je nekako vaš zaštitni znak, koliko već dugo traje na medijskoj sceni Crne Gore? Mislim da je 10 godina bilo u 10 ili 11, nemojte mi, 10 ili 9, nemojte mi uzeti za zlo što ako volim da razmišljam o sebi kao nekome ko zna istoriju, makar za pokući, ali evo recimo u ovom slučaju nisam baš najbolji s godinama, ali mislim da je krenulo u martu 2002. ili 2003. Znači odmah nakon što je krenula Intelevizija. Biće da je 10. i ovo 11. sezona. Recite nam, pretpostavljam da su ljudi iz veoma različitog miljeja prošli kroz tu emisiju. Kako vi tu emisiju, kako ste je koncipirali i da li je ostala na onom originalnom konceptu ili se vremenom prilagođavala događajima, preferencijama, ljudima i tako dalje? Pa to je otprilike taj koncept s početka. Znači klasičan intervju, 1 na 1, u nekoj od mora kategorizacije intervjua, nešto najbliže intervju suprotstavljenih stavova ili neko će reći polemičkom intervju, mada bi odmah teoretičari novinarstva mnogi skočili i rekli otkud pravo novinaru da ulazi u polemiku sa svojim gostima, ali mislim da su to neke stare ovještale, prevaziđene forme, prevaziđeni pogledi na intervju. I to je otprilike to. Moguće da ja na malo drugačiji način nego u prvim godinama vodim emisiju, ali to su već nijanse. Dakle, bila je i ostala klasičan intervju i to je to. U kojoj mjeri ta emisija, odnosno vi kao njen autor, ima određenu identičnost kad je u pitanju odnos prema aktuelnim događanjima u državi u proteklom periodu danas? Koliko je ona angažovana emisija i koliko je emisija u kojoj se zna ima dakle svoju boju, ukus i miris? Pa ja mislim da jeste angažovana i makar se trudim da to bude ona vrsta angažovanosti koju preporučuju novinarstvu. Dakle, da bude angažovana za rad u svrhu, u cilju nekih dobrih vrijednosti. Oko toga šta su dobre vrijednosti, odnosno o tome bi mogli opet da polemišemo jako puno, gotovo beskrajno, ali mislim da se taj sistem vrijednosti za koji sam se ja kao autor te emisije zalagao od početka do danas nije mijenjao. Dakle, to je prije svega nezavisna, demokratska Crna Gora, suživot, insistiranje na tačnoj i pouzdanoj informaciji, omogućavanje gostu da saopšti svoje viđenje kad je potrebno i razvijanje debate, polemike o tim stavovima, ali dakle to je otprilike to. Angažovanost u korist nekog sistema vrijednosti u koji sam ja vjerovao na početku, ne samo na početku Žive istine, nego na početku bavljenja novinarstvom u koji apsolutno, dakle, bez rezerve vjerujem i danas. Volio bih da razgovaramo o tom pristupu, o autorskom u emisiji, ali kako se Živa istina proizvodi? Mislim, pretpostavljam će gledaocima biti zanimljivo kako se vrši odabir gostiju, koliko ljudi stoji iza te emisije,
ko priprema informacije, da li ih priprema, kako se vi pripremate, šta vam je lakše, šta vam je teže, kako je to u politici, kako je to u književnosti, kako je to u sportu, u zavisnosti od gosta. Ja se bojim da će moj odgovor, koji mora biti iskren, razočarati one koji znaju kako se slične emisije prave u velikim televizijskim kućama. Dakle, po onome što ja znam, što je na kraju dostupno svim onima koji žele da se informišu o tom kako nastaju slične emisije u drugim sredinama, u, ponavljam, velikim ozbiljnim televizijama, čitav tim ljudi stoji iza njih. Ponekad i desetine ljudi. Kod mene to nije tako. Dakle, ja biram gosta, ja pripremam pitanja, ja brinem u svom stylingu uz pomoć uže rodbine, ja se dogovaram o tehničkim detaljima sa gostom, u nekim organizacionim stvarima, naravno, je prethodnih godina tu bio organizator, najčešće Pavle Radonjić iz Intelevizije, sada su to njegovi kolege u Atlas televiziji, naravno tu svoj dio posla ima i ekipa snimatelja, realizator. Sada Srđe Stanović prije svega, godinama prije njega Seka Jovanović na INU, ali gro, dakle, posla moram da vučem ja i to je tako. Tako nekako, što se logistike, dakle, i ovom pripremanju za emisije tiče, nažalost. I tu je nemam, prosto nije bilo mogućnosti da angažujem nekog od kolega ko bi, naravno, mlađih kolega, kome bi to bila onako i neka fina priprema za neke ozbiljnije novinarske izazove, da mi pomogne u traženju informacija, izboru, pripremi materijala, pa da onda ja onako samo prođem kroz to i da ne izgubim jedan dio vremena na surfovanju internetom. Nažalost, nikad nije bilo mogućnosti za to i, dakle, od početka to je one man show. Šta definiše obim pripreme? Da li je to tematika? Izvinite, samo sam zaboravio da, što se kriterija izbora gostiju tiče, dakle, i oni su klasični. Jedan je aktuelnost teme ili gosta, važnost izbivanja i to su ključni kriteriji. Kad god bude tih praznih hodova u našem okruženju, u prije svega političkim dešavanjima, ja tu priliku iskoristim da u goste pozovem nekoga ko mi je kao ličnost zanimljiv i da napravim taj, opet u nekoj klasifikaciji, takozvani profil intervju, lični intervju. To su mi neđe onako najdraže emisije. Nažalost, kod nas su ta dešavanja toliko zgusnuta da nema baš puno prilika za njih, ali ponavljam, kad se ukažu, rado ih iskoristim i nekako to, čini mi se, budu najljepše emisije. Možda ne najgledanije, možda ne s najvećim uticajem na publiku, ali definitivno meni najdraže, najljepše za rad. Naravno. Znate, gledaoci nekad ili prijatelji sigurno da vas pitaju. Kad pitaju mene, onda sigurno i vas pitaju. A zašto nisi zvao ovog, zašto nisi zvao ovog? Ja kažem, ja zvao pa nije htio da dođe. Ili jednostavno nije došao. Dakle, da li se nekada vama dešava da biste vi i napravili drugačiji izbor, ali da s one strane naiđete na otpor, da jednostavno iz određenog razloga neko neće da gostuje i onda ne možete da zaokružite tematsku priču, jer svi faktori koje smatrate relevantnim ne žele da u njoj učestvuju? Srećom rijetko. Dakle, vrlo rijetko. Moram priznati, češće imam problem da nemate termin. U 4 petka ili 5, koliko ih ima u mjesecu, šansu dobio svi oni koji bi željeli i objektivno imali razloga. Imali šta da kažu, imali razloga da budu gosti emisije. Što naravno ne znači da nije bilo i drugačijih situacija. Ponekad se desi da ne dobijem gosta u momentu kad sam ga prvi put pozvao ili drugi put, nego posle određenog vremena. Tipičan primjer, recimo, bio intervju nedavni s Anom Kolarević, jer sam pokušavao da je ubijedim da gostuje u živoj istini u vrijeme kad je ta afera tek se pojavila na stupcima štampe, pa onda kad je eskalirala. Na kraju,
ali mislim ne i sasvim zakašnjelo. Pričali smo prije svega o aferi Telekom. Kad je ona počela da odlazi sa stubaca štampe, uz neko objašnjenje Anino, koje je imalo svoju logiku. Dakle, sad hoću da dođem, da ne bi ispalo da mi odgovara što je počela prašina da pada na priču i da ja bježim od odgovora na sva ta pitanja. Ali, evo recimo sad mi pada na pamet, s tim što nisam digao ruke od njega kao gosta, naravno, Vojo Stanić. Čuli smo se jednom, dva put, daj mi nadu to što je rekao da gotovo redovno gleda Živu istinu, da mu se dopada emisija i neđe, mislim da to nije loša polazna osnova da promijeni u ovom momentu još uvijek rezolutan stav da ne dolazi u obzir. Da. Pominjete ljude zaista različitih struka, od slikara do političara, advokata i tako dalje. Ne može čovjek sve znati. Ali gdje su vaše preferencije prema tematici ili prema gostu? Šta vas privlači? Šta vas intrigira? Da sigurno jednog gosta radije želite da vidite u odnosu na nekog drugog. Da li on sam, tematika, kako? Pa jedno i drugo. Dakle, postoje neke teme koje su meni draže od ostalih. Jasno je da su najčešći gosti u Živoj istini političari i to je prosto, tako je profilisana emisija od početka, pogotovo u onom periodu prije referenduma, državni status je bio ubjedljivo najvažnija tema i neki logičan izbor bio da kroz emisiju prolaze ljudi koji su bili relevantni za konačan ishod te priče. Međutim, ja, recimo, najdraže zovnem, iako su možda čak najrijeđi gosti, ljudi iz svijeta sporta. Bio je Petrka epizoda prošlog petka i bilo mi je jako drago da konstatujem da je odjek te emisije bio veliki i pozitivan. Pritom, naravno, već sam dovoljno dugo i u toj emisiji u novinarstvu da znam kako ni jedna emisija nikad ne proizvede samo pozitivne posljedice. Naprotiv. Dakle, može emisija da traje 30 sekundi, da se sastoji od dobroveče, doviđenja i opet će biti reakcije podijeljene. Nadam se da nije 50-50, da mnogo više ima ovih kojima se emisija dopada i negdje je logično da ljudi gledaju ono što im se sviđa, ako im se ne sviđa, logično je da ne potroše previše vremena nego da prebace na neki drugi kanal. Ali dakle, sportisti su meni dragi gosti i to je tema za koju mi ne treba neka posebna priprema jer ja volim sport, pratim i tako. A sad mi pada jedan drugi intervju na pamet za koji mi jeste bila potrebna jako velika priprema, ali za koji sam uživao dok sam se pripremao, uživao dok sam ga radio i, ako sad neće biti pogrešno shvaćeno, ispast ovako malo neukusno čak za ljude koji nas gledaju, uživao dok sam gledao taj intervju, sad nije lažna skromnost, ne gledajući sebe kako pitam, nego gledajući i slušajući Abdullaha Sidrana, njemu se radi kako odgovara, to je recimo bio tako jedan tipičan primjer intervjua koji je na teme koje nijesu često u Živoj istini, ali kad imate nadahnutog sagovornika, onako briljantnog govornika, neposrednog u kazivanju, dakle, tipa koji je sav od naracije, ali i, kako bih vam rekao, apsolutno prirodan, bez ikakvog foliranja, naprotiv sa onim neponovljivim sarajevskim šmekom, to onda stvarno ne može da ispane loše. Jasno. Koja je, po vašem sjećanju, emisija izazvala najviše bure ili kontraverziji ili kritika? Koja vam je ostala u sjećanju da je najviše temperature podigla, da tako kažem? Ja bih mogao da se za jednu mi ne treba neko posebno prisjećanje, ali je bila vrlo nedavno. To je gostovanje Bora Krivokapića i ovih danas čini mi se da su odjeci reagovanja prilično brojni i burni, a emisija koja je, kako bih rekao, preživjela i još se s vremena na vrijeme pomene i pamti se, nije iz ciklusa Živa istina, iz perioda je kad sam ja bio 3 godine u televiziji Crne Gore, mislim da je bilo 2000-te. I nije bio
ovakav klasičan intervju 1 na 1, nego je bio intervju sa 4 generala tadašnje vojske Jugoslavije. To je bilo u jednom vrlo ovako osjetljivom momentu uoči izbora koje je Slobodan Milošević izgubio i pao s vlasti u jednoj strašno tenzičnoj atmosferi u Crnoj Gori u vrijeme kad su čelni ljudi vojske sa generalom Pavkovićem na čelu davali neke izjave koje su bukvalno ličile na nagovještaj uvođenja vanrednog stanja. I nije tad bilo ovih agencija za mjerenje gledanosti, nije bilo kablovskih operatera, pa da možete da izmjerite precizno koliko je ljudi, makar na Ekstra TV-u, kao što sad možete recimo, gledalo tu emisiju. Ali koliko me pamćenje služi, mladi novinari, ili već nemam pojma kako se zvala ta nevladina organizacija ili šta već u tom trenutku, su radili neku telefonsku anketu. Ne sjećam se više tačnog procenta, ali znam da je nešto što su oni rekli kao užasno. Nikad do tada, ni godinama nakon toga, ako je ikad ponovljeno, koliko je procenata ljudi, ispitanika, gledalo tu emisiju, teško da se i moglo ponoviti, jer sad već imate u kablovskoj televiziji desetine i desetine kanala i ne postoji sadržaj koji će toliko privući pažnju da, mislim, čak 70-80% ljudi da je gledalo. Ta emisija je bila užasno teška, pogotovo ne bih sad ulazio u predigru tog intervjua, šta se sve dešavalo, kako je na kraju došlo od toga da ja, a ne neko drugi, uradim tu emisiju. Reći vam samo jedan detalj. Dakle, za, ja mislim, 2 sata, ako ne i duže koliko je trajala, ja sam ostao bez 3 kilograma. Dakle, to je bila kolateralna korist od te emisije, ali je bilo užasno. Evo, samo još jedan detalj, dakle, da se nađete u onom ogromnom visoke tenzije. Na velikom studiju televizije Crne Gore, koji je hladan i mračan i onako nekako neprijateljski kad uđete u njega i kad nikoga nema tu. Sa 4 generala, komandantom, znači načelnikom generalštaba, komandantom vazduhoplovstva, mornarice i Podgoričkog korpusa i još iza njih suflira, ima prije toga kao dok počinje emisija nešto kao sa mnom priča i preparira me za početak intervjua, Milen Simić, koji je bio zadužen, ne znam već kako se zvala ta služba, ali otprilike za ideološko-politički rad. 3 kamermana i Veljko Otašević, reditelj emisije, i oko nas do zuba naoružana ekipa vojne policije, mislim njih jedno 25-30. Gdje su oni u studiju? U studiju oko nas paze da ja ne pohapsim ovu 4-5. Dakle, definitivno nije bio prijatan ambijent, jeste bio izazovan sa druge strane. Doživljaj te emisije bio onako, oštro je podijelila gledalačko tijelo, dakle od komplimenata kakvih u životu nisam nikad nakon toga dobio, do pokuda kakve također nisam nikad nakon toga dobio, su bile reakcije. Kako je u to vrijeme bilo u Crnoj Gori baviti se novinarstvom? Crna Gora počinje lagano da se polarizuje. Pazite, 90. godina, ako već toliko govorimo o demokratiji, poštovanju volje većine, Crna Gora je bila u zajednici sa Srbijom kao odraz volje ogromnog broja njenih građana. Da, a tome tu je bilo. S referenduma koji je održan, kakav baksuz, na moj rođendan, 92. 1. marta. Da, dakle, to je bila volja građana da se bude zajedno. I sad vjerovatno uvijek u životu kad imate novinare koji drukaju onako kako vlast hoće, onda nemate nikakvih problema. Ali imate problema ukoliko ste s one druge strane mreže. Jel? Kako u to doba onima koji nijesu govorili si šefe, kako je njima ili uredništvu ili redakcijama koje su pokušavali nešto drugo da rade, kako je to izgledalo? Da li vam je život bio ugrožen? Ne, ja moram reći kako je meni bilo. Ne znam kako je druge, meni je bilo lijepo. Dakle, to je bilo neko vrijeme kad čovjek nema toliko obaveza. Kasnije dođu djeca, pa čovjek mora da vodi računa i o tim okolnostima. Svakako će vam drugačije reći, prosto nije iskren ili nije normalan ili jednostavno izigrava heroja, laže. Ali meni je bilo lijepo. Prosto nijednog momenta nisam, rekao sam to već
malo ranije, nijesam sumnjao da sam na pravoj strani. Dakle, na ovoj strani koja je bila protiv rata, za suživot, za nezavisnu Crnu Goru, protiv jedne Jugoslavije koja to je bila samo po imenu. Dakle, za mene je Jugoslavija bila od Triglava pa do Đevđelije, država koju nikad neću prežaliti, prema kojoj sam imao apsolutnu emociju. Kad je bilo očigledno da od nje nema ništa, moj izbor je bio nezavisna Crna Gora. I bez obzira na to što, ja znam kako je bilo, recimo, dođete na vrh Korzoa, to je bila, mi smo u šali to zvali slobodna teritorija. Nekoliko grupica, nekoliko društvanca, disa po 5-6 ljudi koji su bili tu negdje u toj priči. Tu smo se sakupljali da vidimo da nas ima, da to nije svaki tek pojedinac koji je u nekoj velikoj zabludi, nego da ima tako još nekoga ko misli kao vi. I ta pozicija gotovo samog, protiv svih, s punim uvjerenjem da jeste na pravoj strani, u tim godinama je meni onako prijala je mom karakteru. Bila mi je dovoljno veliki izazov da uđem u sve te projekte, od pokretanja Kruga, koji je bio prvi nezavisni politički magazin u Crnoj Gori, preko pisanja za Monitor, onda Antene, pisanja za mnogo listova gdje ste mogli da objaviti. Ali samo da dovršim, dakle, nije tačno da je ikome život bio ugrožen, nije tačno da je to bila neka strašna represija. Meni je uvijek bilo malo muka od termina progonjeni novinar. Jeste bilo poteza vlasti koji su bili apsolutno nedemokratski, otpuštanje ljudi. Sa mnom nije bio taj slučaj. Ja sam prosto uzeo svoju radnu knjižicu sam i otišao. Da ne gubim vrijeme na opisivanje raznih dogodovština, anegdota, gotovo komičnih situacija, dakle, u kojima sam se nalazio radeći pod pseudonimom, jer moralo se tako, inače bih dobio i ja otkaz u vrijeme dok mi je radna knjižica bila u radioteleviziji Crne Gore, ali, kažem, s te strane nije bilo apsolutno komfortno, ali nije baš da je i glava bila u torbi. Da vas pitam, u tom periodu vremena, dakle, govorimo o nekim vjerovatno ranim i srednjim 90-im godinama, dok ste vi decidno bili na onoj strani koja je podržavala samostalnu Crnu Goru, jedan broj ljudi koji je kasnije evoluirao i došao do stava da je Crna Gora samostalna rješenje, bio je s one strane. Dakle, kako se i u kojoj mjeri vaš odnos prema tim ljudima mijenjao, kako ste ih vremenom ili kasnije doživljavali, da li vam je dakle bila bitnija ideja, pa ko je uz ideju, ili vam je ono što kod Crnogoraca često biva, ko je jednom bio tamo za mene uvijek s one strane. Kako ste kasnije u životu doživljavali te ljude i kakav ste odnos prema njima imali? Ne, svaki prelazak, ajde opet će možda biti socijalno neskromno, ali svako prevođenje s pozicije zagovornika zajedničke države na poziciju zagovornika nezavisne Crne Gore ja sam doživljavao kao ovolicko i moj uspjeh. Dakle, kao željenu posljedicu mog novinarskog rada. Šta je bila alternativa? Šta je bila druga mogućnost? Da ostanemo na 5 ili 10% kao 90. 91. Da stalno izigravamo neke heroje koji su spremni da se žrtvuju za nezavisnu Crnu Goru, a neđe da potajno želimo da se to nikad ne desi, da bi mi bili glavni u tom, na vrhu Korzoa ili u nekom uskom krugu ljudi. Ne. Dakle, moj cilj od početka je bio nezavisna Crna Gora, naravno ne bilo kakva nezavisna Crna Gora, nego Crna Gora kao solidna, nezavisna država, ali priča o stvaranju države, odnosno o proglašenju nezavisnosti je dovedena do kraja 21. maja 2006. Priča o tom kako ćete skockati državu, kako ćete napraviti solidnom, dobrom, uređenom, se nikad ne završava. Dakle, ta priča, ta priča traje dok država postoji. I se vratim dakle, na osnovno pitanje. Sva svrha mog bavljenja novinarstvom, sva svrha moga sjedenja u društvu sa neistomišljenicima je bila da još nekoga ubijedim da pređe na ovu stranu. Nikad nisam zamjerao ljudima što su prešli naprotiv, bilo mi je jako drago i uvijek sam govorio, moja životna želja je da budem najmanji Crnogorac u Crnoj Gori. Dakle, da me svi ubjeđuju kako su Crnogorci
Veći od mene. Super. Kad se to desi, završio sam posao. Kritike ili primjedbe koje se nekada daju čuti od onih koji i dalje ne misle tako, ili oni koji su njihove pristalice, da čak i u živoj istini u intervjuima ne dajete jednak tretman ljudima. Da li biste bili ljubazni da napravite distinkciju između onog što ste rekli, aktivnog intervjua gdje vi možete da polemišete, da je to odraz toga, a ne recimo nekih ličnih ili političkih animoziteta? Evo reći vam na jednom primjeru. Dakle, ako mislite da je profesionalan novinarski stav, ili bolje da je dokaz mog profesionalizma to što ću, ajde uzmemo za primjer Mila Đukanovića, na kome se uvijek negdje testiraju ti principi. I ja naravno znam za primjedbu jednog dijela ljudi koji čine crnogorsku javnu scenu da on ima nešto povlašćeniji odnos ili povlašćen odnos ili kako god hoćete to definišite u odnosu na neke druge goste. Dakle, ako vi mislite da se ta nepristrasnost dokazuje tako što do 1997. do njegovog sukoba sa Bulatovićem ili nešto prije tog otvaranja fronta sa Miloševićem ili ako hoćete do prvih izgovorenih rečenica o dvije stolice u Ujedinjenim nacijama ili do prvog otvorenog priznanja da naš cilj je nezavisna Crna Gora, treba da bude sljedeći. Dakle, pošto je on predsjednik vlade ili predsjednik države koji se zalaže za zajedničku državu, dakle, najjača politička ličnost u Crnoj Gori koja se do 90. neke zalagala za zajedničku državu i kao takav dolazi kod mene u emisiju i ja ga oštro napadam zbog toga što je na toj političkoj poziciji, onda on promijeni. Dakle, on promijeni, a ne ja. Svoj sistem vrijednosti, svoje političke ciljeve i onda dođe u živu istinu i ja da bih pokazao kako nemam nikakav problem da pitam Đukanovića sve što ga treba pitati, mu sad skačem na glavu zbog toga što je za nezavisnu Crnu Goru. Dakle, ja bih sam sebi ispao smiješan. Tačnije, vjerujem da bi ogromnoj većini ljudi izgledao smiješan i ono što je najvažnije, ne bi vjerovali u iskrenost mojih pitanja. Jer je potpuno suludo da, pošto svi znaju da se od 90. zalažem za nezavisnu Crnu Goru, ja nekoga u svojoj emisiji napadam zbog toga što je došao na poziciju nezavisne Crne Gore. Dakle, to je potpuno smiješno. Postoji 1000 drugih pitanja i uvijek je postojalo 1000 pitanja koja Đukanoviću možete postaviti, koja sasvim sigurno nijesu prijatna za njega od, šverca cigareta, preko afere SČ, loših političkih poteza, konkretnih, ali napadati ga zbog toga što je strateški promijenio poziciju, prešao na moju stranu, meni je to potpuno smiješno. Kako, da li na vas utiče činjenica, da li vas pokreće drugačije, kada razgovarate s onim ljudima koji su ostali makar retorički na istim predreferendumskim pozicijama? Pa, kako bih vam rekao, sama njihova politička pozicija zahtijeva drugačiji novinarski pristup. Ono što je meni krucijalno, nikad niko od tih ljudi nije rekao da neće doći u živu istinu. Nikad u ljudskoj i profesionalnoj rani, ni sa jednim od njih ja nisam ovoliko imao problem. Dakle, svi su oni sa mnom znali na čemu su i sa svima njima ja znam na čemu sam. Oni odlično znaju da u mojoj emisiji, kao i na Antenijem, nikad neće biti na ružan način tretirana njihova privatnost. Dakle, bavimo se njihovim političkim stavima. Nikad ni jedna njihova javna izjava neće biti izvađena iz konteksta, neće biti njome manipulisano, prosto znaju da su fakti zakon i da nikad sa strahom ne moraju da dolaze u emisiju da će im biti nešto podmetnuto. To je polazna osnova. Dakle, o svemu, o državnom statusu, o državnim simbolima, o odnosima sa Srbijom, o
svim važnim pitanjima koja su u fokusu posljednjih 20 godina, mi ćemo razgovarati i ja ću njih pitati s kontrapozicije, ali ponavljam, nikad ne ni onako na ivici onoga što propisuje novinarski kodeks. Dakle, oni mogu da računaju i zbog toga uvijek rado dolaze u živu istinu na maksimalno korektan, profesionalni i ljudski odnos. I ponavljam, zbog toga sa svima njima, osim možda s jednim liderom, ne možda nego, osim jednog lidera kojeg nećemo pominjati sad, van studija ja imam izuzetno dobre privatne odnose. Gospodine Šukoviću, vaš utisak, dakle vaše lično mišljenje, 6 godina poslije referenduma, 6 godina nakon što je Crna Gora obnovila državnost. Dakle, ponovo, vaš utisak. Kojoj mjeri mislite da retorika dijela opozicije predstavlja zaista njihovo mišljenje, zaista njihovu političku inklinaciju, a koliko je održavanje tržišta? Iz razgovora, dakle, kojima, dakle, pitam vas za vaš utisak, ne politički. Pa mislim da nema neke značajnije diskrepance. Ja prosto mislim da većina tih ljudi, naročito onih koji su na čelu partija, iskreno zastupa svoja politička ubjeđenja, da se poklapaju sa onim što intimno misle i kad nijesu na javnoj sceni. Da li baš svi, takozvani drugi, treći ešalon, to ne znam, prosto ne znam. Ne znam te ljude, ali zaista mislim da je to tu negdje, da nema nekih većih odstupanja. Da ništa se nije promijenilo. Mislim da nema nekih većih odstupanja. Naravno, sazrijeva se i u politici i ti ljudi neku dozu realnijeg pristupanja stanju stvari na terenu imaju, prosto su mirenja sa činjenicom. Recimo da je Crna Gora nezavisna država se i njima nametnulo kao neophodan uslov nastavka bavljenja politikom. Ali čekajte, nešto baš i nema rezona. Ja ne bih rekao da ti ljudi nisu previše racionalni, makar većina od njih. Pazite, ne bi Crnoj Gori danas zgodno bilo da je, primjer radi u Srbiji, jer se govorilo o zajednici sa Srbijom, prosječan lični dohodak 1000 eura, da je Srbija članica Evropske unije, primjera radi da je po stepenu korupcije i kriminala jedna od najniže rangiranih, a ne najviše. Dakle, da je slika obrnuta. Vi bi onda vrlo teško ovdje mogli, pod velikim bi pritiskom bili oni koji bi pokušavali da dokažu da je samostalnost Crne Gore lukreativnija i poželjnija. Međutim, situacija je takva kakva jeste i ona je obrnuta. Koji čovjek, pošto vi te ljude znate naravno više nego ja, koji čovjek argument može imati sam pred sobom da i dalje navija za nešto što egzaktno ne pokazuje? Ili je to ona naša čuvena pizma crnogorska, ili je u stvari to održavanje glasačkog tijela, jer oportunitetne koristi, ako nijesam u parlamentu ili ako nijesam tu, nijesu toliko atraktivno. Znate kako, ja tu imam onako bitno drugačije mišljenje, čini mi se preovlađujućeg. Čak i da je tako, kako ste vi rekli, da je ekonomska situacija u Srbiji neuporedivo bolja nego u Crnoj Gori, mogu reći, makar na mom primjeru, to baš ništa ne bi promijenilo u mom zalaganju za nezavisnu Crnu Goru. Ali u čemu je, dakle, to moje mišljenje bitno manjinsko? U tome da, ja mislim zaista da su identitetska pitanja u Crnoj Gori, ako po definiciji, značajnija od pitanja životnog standarda. I mislim da, to sam nedavno napisao u nekom tekstu. Mislite država iznad svega? I država prvo? Što je eklatantno za mnogo veće države i mnogo demokratskije. Kad se država pojavi da je ugrožena, sve prestaje. Suština se dakle svodi na to da vi, čitava istorija Crne Gore, ili makar onaj njen dio na koji smo mi najponosniji, o čime se pred strancima busamo u prsa junačka, je u stvari dokaz koliko su identitetska pitanja kroz kompletnu njenu istoriju
bila dominantna, važnija u odnosu na egzistencijalna pitanja. Dakle, vrlo je lako primijetiti. Ako je neko spreman da živi u vojnom logoru, koji je čitav srednji vijek bio dovoljno dobar, da u njemu može jedva da se prehrani, da preživi 30.000 ljudi, koji odbijaju uporno da se spuste u ravnicu, da imaju 3 kakva takva obroka, da su manje izloženi hladnoći i svim ostalim klimatskim problemima, da jednostavno svoj životni standard podignu na viši nivo. Zbog čega je to tako? Zbog toga što je njima važnije bilo da po cijenu gladi i svega opisanog ostanu ono što jesu. Dakle, njihovo pravo na identitet, njihova želja da sačuvaju svoj identitet je ono što ih je kroz vijekove držalo da nepokolebljivo žive za mnoge druge nepodnošljivim uslovima. Slična mi je situacija, dakle, i danas. Prosto ta potreba da budete ono što jeste, a država je najvažniji instrument da sačuvate svoju posebnost i da uredite svoj život na način koji vama odgovara, je ono što vas je povelo ka nezavisnoj Crnoj Gori. Dobro, ali dali ste mi šlagvort. Govorite o simbolima. Tradicionalni simboli su samo izraz. Oni su izraz, tako je. Osjećaja da ste drugi. Ali, ovo je 21. vijek. Vi govorite o građanskoj Crnoj Gori i razvoju građanskog društva. Da li mislite da su simboli, svega zastava, grb, odražavaju svu Crnu Goru, jer nemojmo zaboraviti da značajan dio Crne Gore i jedan dio manjina nije pripadao toj Crnoj Gori koji su to bili simboli. Da li je možda bilo uputnije, pa da je post festum priča, uputnije tražiti nešto drugačije, nešto savremeno, nešto što neće dati prednost jednima u odnosu na druge? Ne znam šta bi to moglo da bude. Teorijski, vrlo ćemo se lako složiti da u nekom apstraktnom shvatanju koncepta ljudskih prava, moj odgovor bi bio da. Ali ako se spuštite na teren realnoga, onda se otvara pitanje šta? Je li rješenje da dobijemo zastavu kakvu ima Bosna i Hercegovina? Koja je prosto, koliko ja znam, posljedica nemogućnosti dogovora i onda su tamo neki birokrate sjeli i napravili tamo. Dakle, to je priča negdje kao ona o putu ka nezavisnosti. U početku je 5, 10, 15% građana Crne Gore bilo za nezavisnu državu, onda je protekom vremena superiornošću argumentacije taj broj došao do 55,5. Mislim da je slično nešto i sa simbolima. S tim što ja ne vidim problem u primjeni, odnosno realizaciji koncepta građanske države. Dakle, ja ne vidim zašto bi, niti ja mislim da polažem veće pravo na bilo šta u Crnoj Gori zbog toga što sam glasao za nezavisnu Crnu Goru i što se u nacionalnom smislu, dakle, izjašnjavam onako kako se osjećam kao Crnogorac. Ne mislim da Crna Gora treba meni više da pripada ni 1 promil nego nekom ko je glasao protiv nezavisnosti i ko se izjašnjava kao Srbin, Albanac, Hrvat i tako dalje. Međutim, neke odluke se donose većinom. Te odluke morate poštovati dok većina ne izglasa drugačije. Tako je. Obaveza većine je da pokaže maksimalnu toleranciju prema pravima i osjećanjima manjina. Sad, ono što je, makar se meni čini, bitan moment u cijeloj priči. Nije dobro ako neki zahtjevi manjina djeluju kao, kako bih vam rekao, jasan signal da bi u jednom momentu oni mogli da ugroze neke fundamentalne stvari. Nezavisnost države, pravo
na njene simbole koji su pokazatelj upravo njene takve nezavisne pozicije. Oprostite, da uklopite još jednu stvar koja je meni pomalo kontradiktorna, ne uspijevam da je objasnim, nije moja vokacija. Da sa jedne strane, recimo u himni, osporavate dvije strofe, jer kažete to je neki fašistički prvak pisao te dvije strofe, a na drugoj strani od tih istih čujete predlog da se podiže spomenik nekome koji u Drugom svjetskom ratu također bio fašista. Dakle, zar to nije nekakva... U čemu je tu štos? Ajde tako da kažem. To čak i nije štos, zato što su ovako prilično tragične istorijske epizode. Mislim, ta priča o Sekuli Drljeviću je onako postala neka gotovo moneta za potkusurivanje. Ne bi bilo loše da se jednom napravi neka emisija u kojoj bi ljudi zaista rekli sve što je bitno znati o Sekuli Drljeviću. Jer taj isti Sekula Drljević je imao toliko faza u svom životu da bi i isti naši zagovornici nekadašnje zajedničke države mogli da se jako puno poštapaju njegovim političkim stavovima, zalaganjima i tako dalje. Dakle, Sekula Drljević je lavirao, išao iz krajnosti u krajnost, bio je nesporno obrazovan čovjek na greškama. Poslije 18. vidio kako se i on prevario pa se zalagao za crnogorsku nezavisnost, onda upao u drugu grešku da za ostvarenje tog novog svog cilja traži partnere tamo gdje ih nije smio naći i na kraju potpuno posrnuo. To nije sporno. Ali to ne znači da ti stihovi, ako su zaista Sekule Drljevića, jer je i to pod određenim upitnikom, ali čak i da jesu, stihovi su nevini, Sekula je kriv, a stihovi su nevini, stihovi su himnični i ja ih, dakle, volim i poštujem ne zato što su Sekulini, nego zato što odražavaju neku suštinu Crne Gore koja se meni dopada. Što se tiče zalaganja za jednu također istorijski, čini mi se, nikako uzoritu osobu kakav je bio Pavle Đurišić, koja također ima svoje mijene i koje bi također trebalo dobro izučiti da se pošteno i objektivno sagleda njegov lik i djelo, kao i Baja Stanišića, kao i partizanskih komandanata i tako dalje, jer to nisu filmovi Veljka Bulajića. Dakle, nije to tako jednostrana crno-bijela priča u kojoj je odnosno jednostavna... Da, ali priznaćete da je čudno, nećete Sekulu, hoćete Pavla. A dobro, to je... A znate što je meni još čudnije? Da? I ja to prije svega objašnjavam nedovoljnom informisanošću. Dakle, ne želite Alajbarjek, a zalažete se za TZV, srpsku trobojku. Pa onda onako malo se, izvinjam se na izrazu, političke kurvate, pa ne koristite više termin srpsku, nego samo tražite trobojku, iako svi mi znamo da je želimo zato što je srpska. Ali ta trobojka ima autora koji bi također mogao ili morao biti sporan koliko Sekula Drljević. Dakle, turski sultan Mahmud II, ja ne mislim da je nešto prihvatljiviji za iste te koji se zalažu, samo kad bi znali da je on odredio boju i raspored boja te zastave. Ali to treba pročitati kako je Sretenjski ustav definisao, pa kako je onda igrajući se vjerojatno odlučio da im promijeni malo to. Dobro. Gospodine Šukoviću, Crna Gora podijeljena već duži period vremena. Antagonizmi koji stoje unutra, čini mi se da su jedan period vremena držali medije, makar po osnovu esnafske solidarnosti. Sada počinju i tu krupne polarizacije, ali to ne samo u Crnoj Gori. Predložio bi da to bude nastavak, malo oštrije sada da ulazimo u neke teme, ali prije toga ako dozvolite da damo šansu sponzorima ove emisije. A vi, poštovani gledalci, nemojte nikuda idete.
Vas Impex, vaša fabrika za izradu i montažu namještaja i interijera po vašim mjerama i zahtjevima. Fabrika je opremljena najsavremenijim mašinama i radi proizvode od pločastog materijala, kao i sve vrste uslužnog rezanja i kantovanja. Izradu kancelarijskog namještaja, namještaj za kuće i stanove, kuhinje, elemente za sanitarne prostorije, trpezarijske stolove, američke plakare i sve ostale vrste garderobnih ormana, komoda i polica. Fabrika Vas Impex također vrši oblaganje unutrašnjih zidova plastičnim materijalom, opremanje ugostiteljskih, izložbenih i sajamskih objekata. Sve po mjeri i želji kupca. Vas Impex dizajnira za vas. Posjetite nas u Podgorici, pored magistralnog puta Podgorica-Bioče na Smokovcu. Hipotekarna banka, vama posvećena. Na krilima prirode, zdravo, ukusno, naše. Industrija mesa Franca. Fabrika namještaja Anglijan radi opremanje lokala, izradu svih vrsta interijera, kuhinja, plakara, kancelarijskog namještaja, vrata i tapaciranog namještaja. Priložite rješenje, Anglijan će vam dati stručne savjete i na kraju ćete imati kvalitet, estetiku, funkcionalnost i udobnost. Opremanje ugostiteljskih objekata i izrada interijera svih vrsta jedna su od specijalnosti Anglijana. Donesite i predložite vaše ideje, a stručna ekipa Anglijana će vam pomoći da dođete do konačnih formi sa nesumnjivim kvalitetom, odgovarajućom estetikom, funkcionalnošću i udobnošću. U ponudi kompanije Anglijan naći ćete veliki izbor kuhinja raznovrsnih dizajna, oplemenjene iverice, medijapana, masiva, sve po vašem izboru. Kuhinja u konačnoj formi bit će upravo ono što želite i savršeno u prostoru. Kancelarijski namještaj je također u ponudi Anglijana. U skladu sa vašim potrebama, Anglijan će izraditi sve vrste kancelarijskog namještaja po vašoj želji. Prilagođeno svakom ukusu i kupovnoj moći, Anglijan radi tapacirani namještaj, široka lepeza proizvoda, obuhvata dnevne sobe, spavaće sobe, ležajeve i namještaj za ugostiteljstvo. Poštovani gledaoci, evo nas ponovo u studiju nezavisne televizije Montena i razgovaramo sa našim gostom, gospodinom Darkom Šukovićem. Gospodine Šukoviću, želio bih u ovom bloku da razgovaramo o medijskoj sceni, prevashodno Crne Gore, a onda i regiona i uticaj. Radije uticaj. Ovako, prvo bih volio da razdvojimo šta je to uređivačka politika, a šta je informacija? I da počnemo sljedećeg. Gospodine Šukoviću, da li je u Crnoj Gori, od kad se vi bavite novinarstvom, ikada i jedan novinar dobio otkaz jer je saopštio neistinu ili urednik podnio ostavku jer je u listu ili u mediju saopšteno nešto što nije istina? Možda bih se mogao ja ogriješiti o fakta, ali ja da znam ne. Dakle, ne mogu se sjetiti tog slučaja. Moguće da je bilo, ali baš u ovom trenutku. Ako je bilo, onda je bilo užasno. Da li se nekada desilo da neki medij objavi poluistinu ili flagrantnu neistinu? Da ne kažem malo teže. Je se to desilo? A da li vi znate dan kad se to ne dešava? Dakle, ja mislim, nažalost, da
Nema dana kad se to ne dešava. I nemam problem nikakav da to kažem, zato što ako sam na nešto ponosan, ako je nešto meni profesionalna satisfakcija, to je činjenica da Antena M od 1. oktobra 2001. kad sam se ja vratio na čelo tog radija, što nikako ne pripisujem samo sebi, ali ne mogu da ne pripišem i najvažnijem dijelu naše uređivačke politike, a to je da su činjenice svetinja. Dakle, mi do dana današnjeg nismo imali ni jedan jedini demanti. I ponavljam, ako sam na nešto ponosan u svojoj novinarskoj karijeri, to onda to. Prošle godine, da vam dam primjer, ja uvijek volim nešto iz života da kažem. Prošle godine je u jednom gradu ili gradiću u centralnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država, s obzirom da je dosta kuća otišlo, kako oni to zovu, foreclosure, dakle nisu vraćali, hipoteka je pala, oni su napustili kuće i to sad ne održava niko, travu, ruglo, i dogovoreno je bilo, taj grad ne izgleda tako, da se organizuje preko vjerskih zajednica i da građani idu to da počiste. Sutradan je izašlo u lokalnom listu da su se sve vjerske zajednice odazvale, osim islamske vjerske zajednice. Jedan građanin je tog dana poslao mail redakciji i rekao, kako možete tako nešto da saopštite? Pa u radijusu od 150 milja nema jedne jedine islamske vjerske zajednice. Nije puno vremena trebalo. Već sutradan na prvoj strani redakcija se izvinila vjernicima i islamskoj vjerskoj zajednici, a onda je na nekoj 5., 6. strani bila jedna nota da redakcija želi da upozna čitaoce, vjerne, da novinar taj i taj nije više sa nama i mi mu želimo puno sreće. Da li je to veliki know-how i zbog čega mislite da oni to ne kažu pišite demante, nego smatraju opravdanim da oni to objave na prvoj strani? To je, čini mi se, elementarna novinarska pristojnost, poštovanje elementarnih novinarskih načela. Ako objavite neistinitu informaciju, trebalo bi da vas grize savjest i da nije neophodno da vas niko tjera da to ispravite. Dakle, to se tako radi gdje ima novinarske savjesti, gdje ima odgovornosti za javnu riječ, gdje ste vi zaista novinari, a ne radnici koji su, ajde kažem, dio jednog projekta u kome je medij, u kome je glasilo, u kome je novinarstvo samo forma, samo okvir, samo instrument za ostvarivanje nečega što nije ona vrsta javnog interesa koju zadovoljavaju mediji, koji zadovoljava novinarstvo. U ovom slučaju je, dakle, novinarstvo samo poluga za ostvarivanje političkih, biznis ambicija ili vlasnika medija kad su privatni mediji posrijedi, ili opet nekih centara biznis ili političke moći, nažalost, i kad su u pitanju glasila iza kojih stoji država, na ovaj ili onaj način. To što, recimo, vlasnik medija, kogo to da jeste, može da ima određene političke ambicije, apsolutno ne abolira taj medij da funkcioniše u skladu sa nekim kodeksom. Primjera radi, nije bitno ko stoji iza, ali glumica Kathy Holmes je prije, nedavno, boga mi, tužila jedan tabloid. Kathy Holmes je bivša žena Toma Cruisa, našim gledalcima koji to ne znaju. Tužila je jer je taj tabloid napisao da ona koristi droge. Ona je rekla, aha, znači, vi meni koja jesam javna ličnost, i koja sam majka, žena, tako dalje, vi hoćete da zaradite pare tako što ćete ovakve stvari o meni da pišete. Sad će ja vam fino da uzmem pare i tužila ih je za $8 miliona. I dobila je spor. I rekla, ok, vi saopštavajte neistine i ja ću vama da uzimam pare. Imate jedan tabloid u Americi koji se očigledno iznaplaćao dobro, pa piše, mi ne garantujemo da ovo što čitate unutra je istina. Dakle, iznaplaćao se dobro. Ali u pitanju je sankcija. Šta je problem u Crnoj Gori? Da li je problem u Crnoj Gori nedostatak sankcija ili toliko nizak profesionalni nivo? Jedno i drugo. I treće.
nezrelost dobrog dijela crnogorske javnosti koja još nije naučila da razlikuje ozbiljno novinarstvo od tabloida. I još dalje, vi na zapadu tačno znate šta je žuta štampa, šta su ozbiljna glasila. Ko voli da čita bruku, ko uživa u prebiranjima po porodičnim stvarima, po crijevima, po iznutricama, da ide i kupi tabloid. I naravno, uzima ga, da pare da bi zadovoljio svoje najniže strasti. Je li ga tako i doživljava? Apsolutno, ali znate na čemu ste. Znate na čemu ste, znate pravila igre. U Crnoj Gori ne znate pravila igre. U Crnoj Gori imate tabloide suštinski zapakovane kao ozbiljne novine, ozbiljna politička glasila, kao ozbiljne medije uopšte, da ne svodimo se samo na štampu. I tu je problem. To je možda ključni razlog što crnogorska javnost dobrim dijelom, ponavljam, nije dovoljno sazrela da razlikuje, ajde da upotrijebim tu izanđelu metaforu, žito od kukolja. Zašto je to tako? Odvela bi nas priča daleko. Dakle, nema neke ozbiljnije tradicije u crnogorskom novinarstvu. Nikad, nažalost, nisu imali naši čitaoci, gledaoci, slušaoci priliku da prate neka vrhunska glasila, da istančaju svoj osjećaj za to šta je dobro, a šta loše novinarstvo. I onda imate danas jedan galimatijas u kome se ljudi loše snalaze. Ja mogu, dakle, da razumijem zašto se loše snalaze, ali mi nimalo nije bolje od toga. Što se tiče sankcije, i to je potpuno, dakle, nedefinisano, mi smo potrčali da ukinemo klevetu, da bi mogli da dobijemo jedan štrik od Brisela. Pritom, uopšte nijesmo mijenjali sankcije u građanskoj parnici i vi danas možete da imate jednu potpuno suludu situaciju da vama, vašoj porodici, neodgovorno glasilo, neodgovorni novinar, uništi život za sva vremena, a da na sudu za to možete dobijeti 3, 5, 7, ne vjerujem da možete 10.000 eura. Dakle, to je potpuno onako besmisleno, suludo, naopako, neupakovano i imate teške posljedice po crnogorsko društvo zbog toga. Jasno. Mada, znate, mlađi ljudi imaju percepciju Jugoslavije, Titove, recimo kada je novinarstvo u pitanju, da je ona u kožnom mantilu sa Korbače stajao iznad svakog urednika. A i u tom periodu vremena, koliko se sjećam, evo sad sam samoga sebe asocirao na jedan događaj kad se nađete u društvu kojem ne pripadate. Obično napravite grešku. Tako sam se ja jednom prilikom našao u društvu kojem uopšte ne pripadam. Tu je bio sad već svi pokojni Blaže Koneski, Branko Ćopić, Stipe Šuvar. I ja naravno nisam propustio priliku da lupim glupost. I svi su se jedanput zgodili i kažu, otkud ti to? Ja sad, ajde da izvučem neki adut, ono vađenje. I ja kažem, ja to Boga mi pročitao. Se sjećam Branka Ćopića, gdje si ti to pročitao? Ja kažem, u Ekspres Politici. A on sad kaže, ma daj Boga ti ko čita Ekspres Politiku. Dakle, i u to doba ste imali manje pouzdano i više pouzdano glasilo. Imali ste apsolutno pouzdano glasilo. Imali ste glasila koja su neprevaziđena do dan danas. Dakle, upravo u tom periodu izlazio NIN, koji je bio vrhunski nedjeljnik, izlazio Zagrebački danas, koji je bio vrhunski nedjeljnik, izlazila je Mladina, koja je bila vrhunski nedjeljnik, imali ste izuzetno dobre televizije, naravno. Imali ste vi centralne komitete Saveza komunista i opštinske komitete i imali ste možda čak dominantan broj glasila na koji su oni mogli da utiču. Ali se to vrijeme ne pamti. Po njima svi ti novinari i svi brojevi tih glasila su zaboravljeni. A evo, ja koji sam u to vrijeme imao 20 godina i čitao to, pamtim dan danas, dakle, i NIN, i Mladinu, i danas. Šta? Feral Tribune kasnije u ludilu Hrvatske u ratu. Mislim, šta hoće mediji? Šta u stvari žele? Šta je priča o tome sloboda, mi smo pod pritiskom? Pazite, pročitao sam jednog od doajena novinarstva u jednoj susjednoj republici, koji je rekao,
jedan broj kolega hoće od sebe da naprave svete krave. Dakle, oni mogu šta god hoću, a njima se ne može ništa. Koje je to propagiranje, odgovornost? Ima li takvih, tako čega i u Crnoj Gori? Naravno da ima. Ne da ima, nego ima ga nepodnošljivo puno. Dakle, sama činjenica da ste novinar ne znači da ste, kako rekao, ste sveta krava. Ne znači da ste nedodirljivi. Ne znači da ste makar neodgovorni. To, jučer sam to napisao u nekom tekstu za Antenu, a to stalno ponavljam novinarima, mlađim, jer u Anteni su uvijek, bukvalno, djeca, novinari koji, studenti koji dođu da se bave novinarstvom. Kad nauče, onda ih neko od ovih pijenih milionera angažuje i odu tamo za veću platu. Dobro, to je red stvari, navikao sam na to i nema problema. Ali ono što im stalno govorim je to što imate instrument da nekome uništite život, ne znači da tu mogućnost treba da iskoristite. Jer radi se o ljudima, ne o brojevima. Dakle, mogao bih, naveli ste primjer Katie Holmes. Ne moramo da idemo tako daleko. Dakle, ja imam more tih primjera koje, da bih potkrijepio ovaj moto koji im saopštavam, stalno iznosim mlađim kolegama, jer se kroz te slike, čini mi se, najbolje uči. Ako vi stavite nad naslov, ovako ide, pokrenuta istraga protiv nastavnika u jednom malom gradu na sjeveru Crne Gore. Da ne pravim ja istu grešku. Dobro. Silovao maloljetnu učenicu. Dakle, pokrenuta istraga. Od pokrenute istrage do pravosnažne sudske presude. Ne morate biti pravnik da znate šta treba da prođe. Kolika je mogućnost da se ispostavi da nije kriv. Ali kad vi u naslovu presudite, u toj fazi, da ne ulazim u detalje koje bi svaki makar urednik morao da zna, kako se štiti identitet maloljetnika u sredini crnogorskih gabarita. Dakle, nije isto kad se to desi u Njujorku ili u Beogradu ili čak u Podgorici i kad se desi u nekom gradu sa 5-10 hiljada stanovnika. Dakle, vi tu morate da učinite sve da se ne zna posle prvog slova o kome se radi. Da li to znači da možemo, da neko ima pravo da rezonuje? Na kraju toga, na kraju je čovjek oslobođen. Ali čak i da je presuđen, ne možete vi u toj fazi da presudite u naslovu. Jer džaba nakon toga oslobađajuća sudska presuda. Ja mislim da treće koljeno te porodice više nema šta da živi od linova tamo. Da li to znači da neko ima prava da zaključi da određeni ataci koje sam čitao da se dešavali u Crnoj Gori nisu bili atak na slobodno novinarstvo, već kad mi uzmete obraz, umjesto da vam ja uzimam 5.000 eura, uzet ću batinu. Ja ne mogu da izvlačim generalno zaključak jer ne znam svaki pojedinačan slučaj. Da. Ali znam koliko je... Da li to provocira da tako se i rješavaju stvari? Iskreno da vam kažem, ja se čudim kako toga nije bilo mnogo više. Dakle, kad vi uništite nekome život, kad prosto date sebi za pravo, da nekoga bacite u blato tako da se on više nikad ne može očistiti skroz, kad kompletnu njegovu porodicu stigmatizujete, kad ih kaznite, kad ih prokažete, da se na njih upire prstom, ja se čudim da neko već nije izgubio živce i posegao za tradicionalnim metodama. Bilo je toga, ali ne toliko koliko se ja negdje plašim da će biti ako se ovako nastavi. Dakle, ta lakoća objavljivanja neprovjerenih informacija, ta lakoća presuđivanja da ne poštujete proceduru koja je vrlo jasno u novinarskim kanonima propisana. Dakle, vi morate poštovati pretpostavku nevinosti. Niste vi tu da nekoga osudite, nego sud. A vi izvijestite. Što nije dovoljno, to ne prodaje. Recite mi, gospodine Šukoviću, kud po vašem mišljenju ide medijska scena Crne Gore? Da se razumijemo, uređivačka politika i afinitet jednog medija prema jednoj političkoj opciji, kako u Americi Fox,
koji kažu vi svi da je bliži republikancima. I kada recimo CNN kaže zbog čega vi niste pratili ogromnu LGBT manifestaciju u Vašingtonu, oni im odgovaraju, pa jeste svoga posla. Mi smo protiv toga, to se nas ne tiče, nećemo to da znamo. Dakle, to je uređivačka politika. Međutim, u Crnoj Gori trenutno je zaoštrena i po principu je ko nije za mene, taj je protiv mene. I to? To otprilike tako izgleda. S tim što, dakle, ja bih volio da makar oni koji nas gledaju razumiju. To što je Antena M zalagala se za crnogorsku nezavisnost, protiv rata, za suživost, to su osnovne odrednice naše uređivačke politike. Dakle, uređivačka politika je sistem vrijednosti za koji se ja zalažem. A poštovanje kodeksa je da nikad nismo slovo jedno krivotvorili onome ko se zalagao suprotno našim zalaganjima. Dakle, onom ko je bio za zajedničku državu. Htio reći da nismo nikad krivotvorili ni izjave oni koji su se zalagali za krvoproliće, ali naravno vi morate prenositi takve stavove prosto da bi ljudi mogli da se snalaze. To opet otvara niz teorijskih pitanja za koja sad nemamo vremena. U Crnoj Gori je situacija, dakle, meni najviše to liči na neku 48. na ideološke komisije, na pregnuće jedne grupe medija da sebe proglasi za mjeru svih stvari, da mjeri ko je nezavistan, ko je profesionalan, ko se slizao s režimom, ko ovo, ko ono i tako. Dakle, to je malo preveliki zalogaj. Da li je to slizao se sa režimom ili sa državom? I gdje se tu nalazi demokratija za koju se svi zalažu i poštovanje volje većine? Da je ili da sjutra bude neko drugi, primjer radi gospodin Lekić koji se pominje predsjednik države, da li ćete ga vi poštovati? Naravno ćemo poštovati, kao što ga poštujem i sad kad je lider jedne opozicione partije, kao što ga... Ne morate poštovati Miodraga Lekića, ne morate poštovati Mila Đukanovića, ali poštujete predsjednika države i poštujete predsjednika vlade. Je to to? Institucije, dakle, morate poštovati. Prema svakom pojedincu i nosiocu funkcije se odnositi s dužnom pažnjom, što ne podrazumijeva da zažmurite nad lošim potezima i lošim stvarima koje on radi. Ali meni se čini da je ovdje su dva problema. Jedan je negradiranih po važnosti, način obrade teme. A drugi je vaš suštinski cilj. Dakle, ja se izvinjavam, ali mene još nisu ubijedile te ideološke komisije da je stvarni cilj njihovog čistunstva borba za demokratsku, prosperitetnu Crnu Goru. Ja tu prepoznajem jedno vulgarno najčešće agitovanje za ostvarenje političkih ciljeva njihovih vlasnika i njima bliskih političkih i biznis centara moći. Ja to tako vidim. Da li Moguće se da griješim. oni, izvinjavam se, bit će vam u kontekstu, da li se ti mediji kojima dajete zamjerke, koji god da su to mediji, da li im vi zamjerate da oni ne tretiraju problematiku, odnosno ne tretiraju primjer radi devijacije koje dolaze koje se dešavaju u društvu, već samo one koji mogu biti upereni protiv onih koji nisu njihova politička simpatija, ovi drugih uopšte ne interesuju. I šta je, ako je to tako, kakvo je onda to novinarstvo i kud možda odvede? Ta selekcija je očigledna, ta pristrasnost je očigledna. Vi, prosto to ste imali u posljednjoj izbornoj kampanji, predizbornoj kampanji, očigledno svođenje tih nekih medija na bilten političkih partija i koalicija. Dakle, to je bilo, meni se čini, očigledno svakom ko nije želio da bude slijep. Ali tu sad ulazimo u ovaj drugi problem koji sam napomenuo. Način bavljenja temama, način obrade informacija. Vi kao novinari će razumjeti koliko je to važno, pokušat ću popularno da objasnim i za one koji nisu novinari. Vi u Crnoj Gori više nemate, makar ne u tim medijima, jasno razdvajanje novinarskih formi. U
normalnim okolnostima vi bi vašim gledalcima, čitaocima, slušalcima morali da ponudite vijest i izvještaj kao faktografske žanrove. Tako da ljudi ne gataju je li to tačno ili nije. Dakle, kad im kažete informaciju da znaju da je tačno. A stav, vaše zalaganje, dozvoljenu formu da ih ubijedite u ono što želite, kroz osvrt, kroz komentar, kroz bilješku i tako. Vi toga, izvinite, samo da, dakle, vi toga nemate. Vi imate jedno svetogrđe profesionalno u kojem čak vijest sadrži stav, a da ne govorimo o izvještaju. Svaki izvještaj je do te mjere tendenciozan, do te mjere sugeriše zaključak. Eto, ponavljam, svetogrđe što se novinarstva kao profesije tiče. Naravno, ja znam da ljudi koji gledaju ili slušaju ne znaju mnogo o tome, to njihovo neznanje, ta nezaštićenost, podložnost manipulaciji se maksimalno koristi. Ja moram reći da ja to i ljudski i profesionalno prezirem, da svo svoje znanje i umijeće koristim da tamo gdje mogu, a to je Antena i živa istina, se te stvari ne dešavaju, koliko toliko, bar mi je savjest čist. Ali znate, uopšte se u javnom životu Crne Gore pojavljuje taj crno-bijeli svijet. I onda vam u najmanju ruku bude čudno ako, primjera radi, predstavnik opozicije skado gleda na javni servis i kaže to ćemo mi da promijenimo. Pogledajte kako vi reagujete, a onaj dio medija koji ga apsolutno podržava i brutalno napada njegove političke protivnike, njih nikad ne dira, njima nema zamjerku. Znači, stvari odlaze u ličnu ili u partijsku ravan i kao da se stvaraju nekakve, pod navodnicima, armije političko-ideološke koje počinju da se sve više sukobljavaju. A kud to vodi? Znate kako, vi u Crnoj Gori, to je također jedno od podvala. Da u Crnoj Gori postoje dva medijska bloka. Nije tačno. Postoje, ja bih rekao, 3 medijske grupacije. Jedna je ona koja je apsolutno proopoziciona, ali ja bih rekao da su ključni igrači u tom bloku ili u toj grupaciji ne opozicioni u klasičnom značenju te riječi, nego su, ponavljam, instrument njihovih vlasnika i njima bliskih političkih i biznis centara moći s ciljem dovođenja tih na vlast. Pa su po tom, dakle, po toj svojoj poziciji oni opozicioni jer žele vlast, ali iz ove pozicije nekoga ko, kako bih vam rekao, nije potpuno organizaciono-politički profilisan, nego postojeće neke partije ili instrumente kojima raspolaže stavlja u tu funkciju. Dakle, oni nisu izašli na izbore, ne pojavljuju se, ali često vuku neke konce, pojavljuju se kao neka vrsta ideologa, kao neke vrste logističke podrške kroz svoj medijski rad i u tom smislu su, dakle, opozicijoni. Drugi blok je blok medija koji manje više otvoreno, češće više nego manje, dakle, otvoreno podržavaju vlast. I treći, najmanje brojan, nažalost, vjerovatno i najmanje uticajan, ubjedljivo u najgoroj poziciji, dakle, po svim osnovama je ona grupica medija, ne više od prstiju na jednoj ruci, koja pokušava se stvarno bavi novinarstvom. Dakle, oni su vam između dvije vatre, finansijski grozno stoje, uslovi u kojima rade su nikakvi, gotovo partizanski, izloženi su mitraljiranju i s jedne i s druge strane, smetaju i jednima i drugima više ovima koji izigravaju nezavisne i opozicione, zato što im prosto kvare tu sliku o sebi. Jer za svakoga ko elementarno zna o novinarstvu je očigledno da je zaista profesionalna i nezavisna Antena M, a ne oni koji se tako samo proglašavaju. I takva Antena M ima velika smetnja, između ostalog i pred strancima, donatorima i tako dalje, sebe predstave kao oličenje slobodnog, profesionalnog, nezavisnog novinarstva, samo zbog toga što udaraju po vlasti.
biti protiv vlasti ne znači da si nezavistan, ne znači da si slobodan, ne znači da si dobar novinar, ne znači da praviš dobre novine, dobru televiziju, dobar radio. Pri tome je možda i dobro da postoje mediji koji različito vide. Problem je što čovjek pročita u jednom mediju jednu informaciju, pa tu istu informaciju u drugom mediju, pa ona drugačije izgleda i vi na kraju ne znate šta je istina. Ali, pomenuli ste finansijsku situaciju i predložio bih da ovaj razgovor zaokružimo time. Onaj ko nema sponzore u smislu nekih donatora, nekih koji mu daju pare, već se nalazi na slobodnom tržištu, taj ispada najugroženiji. Dakle, bolje je biti u nekakvom medijskom kartelu koji ima dobru finansijsku pomoć, nego pokušavati na slobodnom tržištu da nešto uradite. Jedna od stvari koje su različite na nekim drugim prostorima, Francuska, Portugal i tako dalje, primjer radi da javni servis ne može da ima marketing. Dakle, on se već dobija apanažu, da li mu je dovoljno ili nije važno. Ali kažu da i to marketinga što oni dobiju, da ne predstavlja 5 do 10% u njihovim ukupnim prihodima koje ostvare. Na drugoj strani, oni dumping cijenom mogu da jednostavno razure medije. Zbog čega je to tako? Nemoguće je da vlast ne vidi određene stvari. Nemoguće je da iracionalno reaguje, da je inertna. Na tome, šta je to? Da li će se pustiti da se ugasi jedan broj medija? Ko može da opstane na medijskoj sceni Crne Gore? To je jedan problem, ali ovdje od početka ne postoje čiste forme. Taj problem ima malo dublje korijene. Početkom negdje, čini mi se 2000-ti, kako se to kaže, prije 10 godina, lakoća kojom su osnivani mediji je bila nepodnošljiva. I to je bilo neko vrijeme kad, da ne bude ja pa ja, ali ne mogu se sjetiti nikoga ko je ratovao sa ljudima iz Agencije za radiodifuziju zbog takve politike. Dakle, etar je resurs kao što je plaža, kao što je, ne znam, morsko dobro, planina, ovo. I po mom mišljenju trebalo ga je mnogo racionalnije koristiti. Dakle, mogli ste da date licencu za 2-3 stanice, radio stanice, ajde se na tome zadržimo, s muzičkim programom koje emituju Turbo Folk i tačka. A ne mora da imate 30 ili 50, 70 i nešto, čini mi se, elektronskih glasila trenutno ima u Crnoj Gori. Na 650.000 stanovnika. To je ludilo. To apsolutno nema elementarnih uslova da se preživi. Jedini način da preživite, da proizvodite smeće, splačine, koje ne košta ništa, a uvijek imate neku publiku koja voli da gleda neku bruku, da... Da, ali ko će da mu plati? Znači, to je, cijena koštanja tih programa je mizerna. I većina stanica, ja mislim, osnovana kao neka vrsta hobija novokomponovanih biznismena. Svako onaj koji je ušao u neke zahtjevnije, ozbiljnije programske poduhvate je u ogromnim problemima pod uslovom da nema sponzora o kojima ste vi govorili. Ali ja sad vas pitam, pa ću se vratiti na ovo. Ako vidjeli ste vjerojatno cifre, odnosno brojke, iznose koji su u kampanji dati pojedinim kućama. Ako vi dobijete 200.000 eura od jedne političke partije ili koalicije... Da, oni su dobili keša. Izvinite, ili ako vi dobijete, nisam siguran da bi smjelo da se daje keš. Ili ako dobijete 70-80.000 od neke koalicije, ma nemojte mi reći da ste vi objektivno da izvještavate. Ma nemojte. Na kraju gledali smo kako se izvještava. Dakle, to je bila jeftina propaganda pojedinih političkih partija i koalicija. Zašto? Između ostalog i zato što ste dobili više nego respektabilne iznose od njih. Dakle, Antena M nema nikakav problem da kaže koliko smo dobili 100 eura ili 1000 eura u svakoj kampanji. Ne mislite valjda da neko i pomišlja da računa da za 2-3 hiljade eura ili 500 eura može da traži nešto neprofesionalno od vas. Ali ako dobijate desetine i stotine hiljada eura, dakle, ja mislim zaista da vi računate na neku vrstu pristrasnosti. I koliko sam ja gledao, s pravom ste računali, dobijali ste ih. Dakle, jasno je bilo da su neke novine dnevne su
neke televizije bile bilteni, štabovi propagandni pojedinih takmaca izborni. Da, ali onda istima smeta što na drugoj strani ne uživaju isto to. Ali šta vi, dakle, imate? Imate jedan onako bezobrazluk, jednu drskost u kojoj vi podcjenjujete. Ja sam rekao da crnogorsko javno mnijenje nezdravo. Ne toliko, ne sasvim. Tu pokazuju i tiraži. Dakle, padovi tiraža su sunovrati. To su enormni padovi tiraža. Sa 20 i kusur hiljada eura se pada za godinu i pol. Primjeraka. Eura. Primjeraka, naravno, na 7, 8, 9 i tako dalje. Dakle, ljudi vide to. Prosto ne možete da im zamažete oči do te mjere. Ali, kažem, ta drskost, taj bezobrazluk u kome vi po cijeli dan govorite o sebi kao o šampionima profesionalizma, o obrazcu istraživačkog novinarstva, nezavisnosti, herojskog otpora, vlasti, slobodi štampe i tako dalje, to sve manji broj ljudi u strana proguta. Ima nešto što je više nego bitno. Recite mi, ako treba bilo koji strani diplomat, bilo koje ministarstvo inostranih poslova, da zna šta se dešava u Crnoj Gori i da se pozove, recite mi, na koji list se ili na koji medij se u Crnoj Gori on objektivno može pozvati? Dakle, da to nije neki marginalan medij, već medij koji nešto znači, tu je poenta. Da li on može da kaže stav Crne Gore, vlade, kogod da je ta vlada, predsjednika kogod da je on, parlamenta kogod da je on, i nije bitno da li će to da pročita u ovom listu, onom ili nekom trećem. Dakle, na šta se svijet može pozvati? Pa ne znam. I da li treba da postoji takav list? Ne, trebalo bi da nema nikakvog problema na koji god list da se pozove, da ne rizikuje grešku. Ili može da se pozove? Mislim da ne. Ne. Mislim da ne. Dobro, da bi se to što se medijski polarizuje scena, još jedan put ponavljam, ništa to nije strašno. Neka vole opoziciju, neki treba. Ali će svako umjesto jedne novine čitati 3 i u redu. To postoji svud na svijetu. Pitanje samo... I treba tako da bude. Međutim, ne volim neistinu. Ne volim da ne znam što čitam. Dakle, šta je moguće učiniti? Da li treba povećati taj nivo kazni? Pa znate, kad vam udare po novčaniku jedan put, drugi put, počne da boli žešće i vi se zapitate. To je mjera jedna kojom se i u tom demokratskom svijetu, kao što sam na primjeru Kathy Holmes spomenuo, civilizuju novine da ne može baš sve da rade, šta hoće. Ili drugačiji pristup ili šta. Mislim da postoje različite vrste kazne. Dakle, ja mislim prvo da novčane kazne bi trebalo da budu znatno veće. Dakle, kad govorim, ja sam bio protiv dekriminalizacije klevete, što ne znači da sam bio zato da novinari idu u zatvor. Ali dekriminalizacije klevete je trebalo da bude dio paketa. Kažnjavanje glasila je trebalo da bude samjereno njihovim mogućnostima. Nije problem ni da ga ugasite ako ono pravi takve greške zbog kojih zaslužuje da bude ugašen. Dakle, nema svrhe, nema smisla postojanje glasila da bi ono moglo i dalje da laže. Da bi ono i dalje moglo da uništava živote ljudima. Takvo glasilo treba da bude ugašeno. Treba da bude kažnjeno tako da mu se ne isplati više da laže. Da ne postoji. Ako se napravi greška, ta greška treba da bude primjereno kažnjena. Da ne ulazim sad u te detalje. Finansijske kazne moraju biti znatno strožije nego sad. Ali nije to jedina mjera. Imate 2 samoregulatorna tijela. Savjet za štampu, koliko ja znam, dakle, ključna kršenja kodeksa su u dnevnim novinama. Oni još nijedan izvještaj nisu objavili. Da pokažu, makar da se foliraju nekom vrstom samokritike, pa da kažu, evo, mi smo se ogriješili o kodeks tu i tu i mi to javno priznajemo. Ne, oni čak ni za to nemaju snage. Postoji samo potreba da se drži predavanje o vlastitoj superiornoj profesionalnosti, koje u praksi nema. Samo dozvolite još jedan detalj. Dakle, imate taj model, tu mogućnost. Čini mi se da je rad medijskog
Savjeta za samoregulaciju kroz ovih nekoliko izvještaja koje smo dali, neke pomake već napravio. Čini mi se da taj jezik više nije do te mjere brutalno, vulgaran, uvredljiv, da se neka linija onako malo uspostavila i da se ne prelazi. Postoji neka granica do koje mjere možete da vrijeđate. Ali, pročitao sam jedan zanimljiv slučaj prije nekoliko dana. Tu granicu još nisam vidio. Da. Ma, znate šta je bilo? Nešto je ne zapažam. Ali izvinite, moram vas prekinuti da zaokružite tu priču. Ono što sada nije jasno, recimo su stavovi tih međunarodnih asocijacija, ko njima daje informacije gdje se kaže da u Crnoj Gori su novinari napadnuti, da je vrlo ograničena medijska sloboda i tako dalje. A s druge strane, imate i ocjenu da u Crnoj Gori u medijima može svakome nos da otkine. Dakle, otkud sada takav stav relevantnih slučaja? To je vrlo lako objašnjivo. Dakle, šta može da se napiše u crnogorskim glasilima, pa to niko ne vidi bolje od građana Crne Gore. I vidite fino kakav jezik i koja je lakoća vrijeđanja, gaženja, bacanja u blatu i tako dalje. I nikom ništa ne fali. Dakle, to da se smije napisati je očigledno. Kako do stranaca dolaze te informacije? Vrlo lagano. Dakle, ljudi iz jedne grupe medija su tu pokazali zavidnu vještinu, uspostavili su te relacije, njeguju ih, plasiraju svoju verziju stanja stvari na medijskoj sceni Crne Gore. I to prolazi. Nešto malo više u posljednje vrijeme. Ne očekujte od mene koji 30 dana mjesečno gledam kako da Antenem sastavi kraj s krajem i da pored toga još uradim 2 puta po 2 sata nedeljno 2 emisije i da za njih napišem 2 komentara i da uradim živu istinu, da još komuniciram sa Briselom, sa onim, sa nevladinim organizacijama, novinarskim organizacijama i tamo pokušavam da obezbijedim neke povoljnosti za moj radio. Prosto, to je bilo fenomenalno da mogu, ali ja to ne mogu, a ne mogu sebi da priuštim ljude koji bi se bavili tim dijelom posla. Tu je problem i što je država potpuno onako inferiorna u toj komunikaciji. Znači, način, i inertna i inferiorna. Jednostavno oni ne umiju da ostvare te komunikacije, ne umiju da pokažu pravu sliku stvari. Vjerovatno ni njima ne odgovara da u jednom dijelu medija pokažu onakvu sliku kakva ona jeste, jer nijesu ni oni imuni od toga da gdje god mogu ostvare svoj utjecaj i ko na kraju strada publika u Crnoj Gori, strada crnogorska javnost i tako. Ovo sam samo htio zanimljiv primjer da vam kažem. Dakle, u nekom gradu, sjetio sam se u Clevelandu, u Ohio, jedna žena je vozila trotoarom. Znate šta je bila kazna za nju? Da plati nekih 300-400 eura, nemam pojma, oduzeta je vozačka dozvola na 30 dana, ali je morala da na tom istom trotoaru stoji s natpisom ja sam idiot. Jer samo idiot može da vozi po trotoaru i to u blizini neke škole. Dakle, ja bih bio malo kreativan, pa bih propisao kaznu da kad god slaže neko, mora da sutradan objavi na naslovnoj strani mi smo lažovi. Zato što ako lažete, onda ste lažovi. Da vam iskijaju na nos te pare koje ste zaradili prodajući laž. To bi recimo bilo, ja se nadam, vrlo učinkovito. Recite nam još nešto. Mislim, i meni kao i gledaocima, pošto vi ste možda 3., 4. osoba iz medija Crne Gore koja se ja uopšte sreo u životu. Ja ne poznajem nikog. Protrčim i pročitam nekada gledanosti. Pa onda vidim naruči gledanost, pa to bude fantastično, nije mu New York Times ravan, ili CNN, i tako dalje, i tako dalje. I odjedanput vidim neki mediji koji se niti pominju, niko ih ne gleda,
Nije me niko pominjao ovu emisiju i MBB regularni, vjerojatno niko ne gleda kako bi po tim izveštajima bilo. Kako se ovdje prave ankete? Ja gledam kad gotovo. Dobro, ali kako se ovdje prave ankete? Kako se ovdje, kako do toga dolazi? Kako se to, ko to naručuje? Mogu ja sada da naručim pa da budem najgledanija emisija? Ne znam može li baš dotle da se ide, ali da ja sumnjam u te ankete. Znači ono što ja vjerujem, ono jedino što je egzaktno, to je taj brojčanik na Ekstra TV-u koji pokaže koliko je koji program u datom trenutku imao gledalaca. To je već vrlo respektabilan uzorak, ja mislim preko 50.000 i daje mogućnost da izvodite neke zaključke. Ono što meni zaista smeta, što mislim da nanosi mnogima štetu, su podaci koje često objavljuje, ali neka mi ne zamjeri, nemam problem da to kažem jer sam mu to više puta rekao, onako, u lice, pa, dakle, mogu da kažem to i sad. To su istraživanja CEDEM-a o povjerenju. Dakle, ti podaci zaista ponekad djeluju karikaturalno. Neću pominjati nijedno ime, ali ako vidite da je, recimo, jednoj radiostanici povjerenje skočilo utrostručeno u periodu kad su oni potpuno eliminisali govorni program. Dakle, kad su isključili informativni, ja mislim da su potpuno ukinuli govorni program. Onda vi morate da se zapitate šta to nije u redu sa načinom na koji ja istražujem javnost. I da ne objavljujete te ankete. Šta znači povjerenje? Povjerenje, kad je u pitanju štampa, je jednako broju prodatih primjeraka. Izvinite, ako vi imate tiraž 8, 9, 10.000, kom povjerenju od 50 kusurostava ili 40 kusurostava vi govorite? Nikad niste objasnili da, recimo, u štampi 100% dijelite na 4 ili 5, kod radiostanica na 50, kod televizija na 20 i da zakonomjerno ti brojevi ne mogu biti tako veliki. Ali ponavljam, u štampi bitan je tiraž. Jasno. Kod televizija. Dobro, ali tiraž nije valjda isto što i povjerenje, jer ja mogu da kupim neki trivialan list kojem ne vjerujem ništa, ali čitam nešto u njemu. Ali ajde, kupujete ga pa onda... Ali to ne znači da imam povjerenje ono što piše ako sam ga kupio. Naravno da ne znači, ali vi onda imate problem. Zašto kupujete nešto što... Zabavljam se. Okej. Zabavljam, najbolju krštene riječi ili najljepše slike. Dobro, ali mislim ili viceve. Da se u krštenice ne računaju tu, njih ne boduju. Da, pojma, ali ne... Ove koji se predstavljaju kao... Dobro, šta je Vanity Fair? Šta su masa magazina koji ne vjeruje niko? Čak i piše. To je neđe nešto što u principu u Crnoj Gori neki trag za koji možete da se uhvatite. Što se televizija tiče, ili ajde radija, kako vi možete da vjerujete pozdravima i čestitkama? Šta imate da vjerujete muzičkom programu? U tim anketama ubjedljivo najveće povjerenje. Muzička radiostanica. Najčešće je s turbo folkom. Vjerujete Ceci. Dakle, ja mogu da razumijem da nemaju zlu namjeru. Ali ne mogu da razumijem da ne vidite da su rezultati kompromitujući. I ne mogu da razumijem da ih objavljujete. To je problem. Znate, počesto kažem, razvoj je prirodni evolutivni proces i Crna Gora je zemlja u razvoju i ne samo na medijskoj sceni, nego i mnogo gdje drugo, mnogo toga treba dorađivati. Nije sporno, ali vjerujemo da će sve krenuti dobrim putem. Gospodin Šukoviću, Nino Radović je bio u pravu sa vama definitivno. Nije dosadno, iako nismo čekali avion. Hvala vam što ste bili gost MBB magazina. Hvala i vama još jednom na pozivu. Nadam se da nije bilo ljudima koji su nas gledali dosadno. Volio bih da mogu da podijelim s vama ovaj optimizam da će stvari u crnogorskom novinarstvu krenuti naoposleno. Nažalost, ne liči mi da će tako biti. Bojim se da još nismo otakli dno, da nam treba još neko vrijeme da kad dotaknemo, da bi onda, nadam se, krenuli na bolje. Samo što će to doticanje dna i ovako je već ružno biti očigledno grozno. Što se tiče gledanosti, zavisi ko bude mjerio. Poštovani gledalci, bio je to MBB magazin. Mi se vidimo prekosutra u redovnom MBB-u. Naredni utorak, još ne znamo ko će biti gost, ali ćemo blagovremeno javiti makar po španima ili na sajtu
Nezavisne televizije Montena. Hvala što ste bili sa nama i ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Želim vam ugodnu noć.